uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu mabakhona. So yenza isivumelwano-ke manje noNkulunkulu uthi uma ngiyithatha le ndlela ngicela ukuthi ungithembise into eyodwa ukuthi once ngaqala ngathandaza kusasa ngifuna ukuba nobufakazi. Ngikhulume ngento ebekade ngiyithandazela, ngikhulume ngento ebekade ngiyitshela kuNkulunkulu. Makabonga uJesu namhlanje uNkosi unobufakazi, umsimamo namhlanje unobufakazi, ugogo namhlanje unobufakazi, wonke umuntu unobufakazi ngokuthi wenza isivumelwano ngaphambi kokubathi abantu ukholwa ukuthi ma ngithatha lokukholwa namhlanje sasa ngifuna ukuba nama-testimony. Makabonga uJesu namhlanje ngingabonga ngifuna ubufakazi ngithi ngiyabonga khona uNkulunkulu namazwi engenzile khona. Akuqali kuningi